Unau tu busy vlog sak lo lom le vek chiwa avoi nia hian one of my favorite song pakhat kan rek dona eng thlange kan ti chuan one land one heart ti nia Northeast Indian song ti nia asatu hi Esther Hnamte ti nia ama hi nau pang zinga chon ka mingai sang tak ania asan chu nau pang bok si zai thiam bok si a o cute bok si mo soi sel bo wani chumi wang chuan atla hi atla sa zong hi hemila chia hi ani lawa ala sa zong hi ka duwa ka ngai sanga ka ngai zia thina ni chuan hemila hi markholiana amartar days akham asato in ka sia san chu life a kalo nva hemila hi markholiana asato nge yani ti ka chianga chuan hemitla hi mo an shooting live te kalo nva short video te youtube a nda kalo nva thin ni aizola millennium center ate an shoot live te kalo mua chuan ama rim mo kamingai sang takania how to say out of my expectation to pani ama top himo thiam ka ti hemit lai chu thadon san chu one land one heart Northeast India ti chu one land ti chu mun pakhat land ti chu mun pakhat mo ram mun pakhat ram pakhat thinlung pakhat tina ni a big in Northeast India tan assign ka sia ngai tla kan nom dona enting ye ni zel don mo kan rek photanga kan shadona ni punau te u rek photang mo ka ngai thla chak to khop mai Esther Hnamte one land one heart vẫn chalo eu đâu tu Kasinula is Northeast vibe is more Northeast cheng ho te in nan chiang Northeast vibe chung tin ngeo Northeast vibe chun nuam le tu ai mo Northeast is nuam ani nuam thlo ta ni a vibe sin tang ani mo a vibe sin nuam lu tu Northeast om te hian an chiang om lo chan an feel te lo wang hey an thuam na te po hi anal khop mai hey hi eng puan nge ka simya lo shia num ni chuan comment a khan lo comment te u Manipuri dance Mizoram lok unau te u helai tang hian Esther Hnamte in ala tharan nei don ti ka hriat na san chu hemi part himo millennium center an shooting live part hi Facebook ate YouTube aten lo post hemi tang han ka hrichia kan naute hian ala tharan nei le don ti ka hria alo nga char ma se engtlange sa don ti chu ka hrelawa tuna ka hrichia ni one land one heart mo mun pakhat ram pakhat tina angin ka sia chuan thinlung pakhat mo mun pakhat a om thinlung pakhat mo nal tuk nice tuk what to say out of my expectation ani top ani hemitla hi chu an lam thiam khop mai hei apol te hi an lam thiam le tuk mo an zai hi ka te kai chu
อันลำดันที่โมอัน movement ที่อามูนมเลยตุกเฮ้ยโม their body are very soft mean I like their skill mean how they dance start โอ้อันนั้นเฉลยแป้Esther Hnamte vẫn dạy trên mô chết đàn mà hi chu mô ka mi ngai sang hi nia ama te tak hi ka ngai sang a san chu a o tha bok si zai bok si lam thiam bok si thla a cover to reng reng hi chu soi sel la tu rom ngai lo ni mo tiang khopa la sa thiam hi nia ke chu la sa thiam mo la sa thiam zing a thiam over ka ti hi nia mo thiam lu tuk nice guys nice rep tranin ka sia ngoi tu nào tu ngoi tu cầm nau tiền là rep trần tlet Esther Hnamte rep nahi rep hi mo ka voi khat ngai thlak na ni a lo zai khop mai rep po lo thiam ani hi a thiam lu tuk a lo rep chho dan kha mo thiam khop maiให้มีคลาที่จุกสวยสวยหลงจอมมาร์โคเลียมมาร์ตันเดย์สาขันอลาวสตัวก็เราเชื่อว่าให้มีคลาที่อัลลัทาร์อันนี้โดนตีก็เราเชื่อว่าเสียอิลจวนนวมวิอาวังเสียอิลจวนก็เราลิมปุยวิอาวังก็เราเชื่อว่าให้มีคลาที่อัลลัทาร์อันนี้โดนตีก็เราเชื่อว่ามาตาเดชาคานะเราสตอเงี้ยชะเลตุกมิวสิกฟันนัลเวกีตาริสปปนครบไหมกีตาริสปหินเนียบแล้ววันนี้ใครโอเตฮิโมให้คิวก็ติละตุกาจวน
ama rim hi action mo dance movement hi annal khop mai hemi video hi chuan hei apol te po hi alam thiaman dance movement po annala chuan a background a cinematic zong hi outlook mo too nice perfect let tục ăn thì vết mày cái bộ bắt thì về nghe Esther Hnamte thiam lu tu nice let tục tiếng kla hít chu cả với khật ngày clark na ni tiếng em ạ lần nào mo lúc là ni say everything music mo action nice let tục unau tu moi let tục enanwa description link da nga walut ve ula en veru ka enjoy ang hiam nang ni po in enjoy ve thawang ka ring voina tan chu long chu ni sala next video kai mule vek don nia